God morgon, hyvää huomenta. Idag så är vi nu här på Jakobstad torg i strålande sommarväder och kollar på veteranbilar, Botniarundan och bredvid mig har jag Peter Nyman. God morgon. Chefen för... Ja, chef och chef, men general. Jag yrar och på om vi säger så. Berätta nog lite om det här rondo idag. Hörde, det här är nog, vi har ju varje år Botniarunda, men i år är den 3 gånger större än vanligt. Eftersom den är en nationell körning med bilar ända från Vilmanstrand till Torneo. Hur mycket deltagare har vi ungefär? Det är 156 startande som håller på och ställer upp sig på Storgatan här nu, och så det här första starten klockan 9. Precis. Kan du berätta lite om det här resan vart vi far? Hör då, starten förstås på torget, sen blir det genom Strängbergsporten förstås och en turistgata. Sen ut till Sandåsen och Bennes och det här, sedan är det till Purmo. Via Nybrännvägen till Purmo, till Uffes bar för lunch. Precis. Ja. Och så är det tillbaks via norrsidan vägen och sedan via vårt klubbhus i Vangslidre. Och det här får nog Jakobstadbo och Pedersörebo och njuta av hela dagen i princip. Hela dagen. Vi har målgång på torget här ungefär från 12:30 kommer i mål. Så det här. Sen har vi kvällsfest, middag på Jugendsalen från klockan 6 och så är det program och prisutdelning på kvällen. Sedan är det med musik och program. Ni har börjat lite tidigare, ni hade ju något igår redan visst. Jo, vi hade en som vi kallar för välkomstmottagning i Vangshallen. För de här som kommer långt ifrån, en liten kvällsbit och det här, lite info. Och vi fick det se på våra bilar. Fina saker. Vi ska njuta av det här dagen. Ja, det ska vi göra. Tack så mycket. Det här blir bra. Det blir bra. Ja, tack. Under fredagen före rallyt anordnades också en restaureringstävling vid Vangslidret. Denna gång fanns det bara en deltagare och det var Sami Pennanen med sin otroligt fint och skickligt restaurerade Toyota Land Cruiser HJ60 från 1988. Att denna bil hade rullat mer än 300 000 kilometer och ändå såg ut som ny in i minsta detalj gjorde att Sami var en klar vinnare i restaureringstävlingen. Rallia edeltävänä perjantaina Vangslidretissä järjestettiin myös entisointikilpailu. Tällä kertaa osallistujia oli vain yksi, ja se oli Sami Pennanen, uskomattoman hienosti ja taitavasti entisöidyllä Toyota Land Cruiser HJ60 vuodelta 1988. Oli uskomatonta, että tämä auto oli ajettu yli 300 000 kilometriä ja silti näytti edelleen uudelta pienempiä yksityiskohtia myöten. Tämä teki Samista varma voittaja entisöintikilpailussa. Jaha, hyvää päivää, hyvää huomenta. No paremminkin huomenta. Joo, ja tervetuloa. Kiitoksia. Mistä päin? Jyväskylä, Tikkakoski. Tikkakoskelta asti. Joo. Ja tulitte ajaen Kyllä. aamu tuimasta. Ei, eilen tultiin jo. Puolelta päivin hyvissä ajoin. No niin, se on hienoa. Kerropa autosta vähän. Auton on hankkinut 1978 väärinkäsityksen välttämiseksi. Niin, joo. Ja aktiivikäytössä ajettu, minä olen ajanut 300 000 2006, sain entisöinnin valmiiksi
18 kuukautta tein peltitöitä. Viimeinen korjaus, kansiremontin tein viime syksynä. Muuten se on Millä koneella tämä on? Se on 2-litrainen diesel. eli 200, joo. 200, joo. Joo, aivan. Ja loistava päivä ajaa ja tulla niin ralleille tänään. Kyllä. Ei, meillä on vähän lämmin auto, niin tällainen alle 20 astetta on ihan nappi huippukeli. Aivan. Kiitoksia ja Kiitos. lykkyä tyköä. Kiitos. Välkommen! Tack, tack. Och god morgon får man God säga. morgon, ja. Varifrån kommer ni? Hör, vi är nog från Jakobstaden. Vi bor nog bara ett kvarter härifrån, så det är inte problem. Så är behändigt. Ja, det var behändigt. Jo. Så de som har kommit från Jyväskylä, de som har kommit från från Tornio till och med har vi haft så här. Ja, de ska nog vara säkra på sin bil. Jo, de ska vara här. Ja. Berätta om bilen annars. Det här är en Volvo P1800 årsmodell 1967. Och det här är på finska kallar de för pyhimysvolvo, Ja. för det är helgonet bil. Så årsmodellen borde vara rätt då. Och färgen är rätt då, enligt det. Men att det här är nog... Vi trivs med bilen. Ja, säkert, det kan jag tänka mig. Hur länge har ni haft det? Det är 5-6 år. Ja. Ja, vi har väl varit länge på jakt efter en, men att det här... Så råkade uppenbara sig en på nätet och det här... Så får vi och se på den till Lappfjärd. Lappfjärd, ja. Och det var upplagat i det här skicket då? Nästan nog, ja. Så vi har nog bara gjort smärre justeringar och inredningar och lite sånt så att det här... Ja. Men nu har det blivit mycket skruvandet ändå. Ja. Ja. Och nu är ni uppklädd dagen till ära. Vena lite, vi tycker att när man kör med de här och en gång i år så kan man ju klä upp sig nog lite. Det är nog alldeles rätt. Ja. Tack ska ni ha och lycka tack. till med körorna idag. Tack så mycket. Tack. Hyvää huomenta. Huomenta. Mistä päin asti olette? Torniosta. Torniosta asti. Joo. Ja milloin te lähditte? Eilen päivällä lähdettiin. Ja kaikki on toiminut ok. Kaikki toiminut ok. Ei tässä ole, auto on toiminut ja Aivan loistavaa. yhden päivän huolto oli aikaisemmin. Tuolla kuorma-autolla, mikä tuossa meni. Niin Niinpä niin. on Joo. lavalla ja sitten kaveri autoi taas kuorma-autoa ajoon. Kerropa autosta vähän. Tämä on Reo Wolverine. Tämä on amerikkalainen auto 28 tehty. Tätä on 27 ja 8 tehty tätä kuutoskoneella olevaa. Se on muuta samaa kori, mutta tässä 8-mallissa on tämä lippapelti ja siinä on semmoinen puulippa siinä 7-mallissa. Tämä on aika harvinainen, että se on silloin jo loppunut tämä valmistus. Näitä on Suomessa, taitaa olla 10 kappaletta, olisiko 5-6 liikennekäytössä. Niinpä niin. Tämä on museorekisteröity ja Joo. täysin entisöity. Ja tämä on sitten tämmöinen ekologinen, kun sä katsot, niin ohjauspyörä on puuta ja sitten täällä, niin katsoppa ovet, niin nämä on puuta. Kato, ja pellit joo. on hakattu nupinaululla päälle. Joo, aivan. No niin. Täällä on lankut ja sitten siellä on kanaverkko ja vähän meriheinää toppauksen. Kauanko sulla on ollut tämä auto? On tää ollut 10 vuotta. Joo. Onko sä entisennyt se itse? No tää oli osittain entisöity, mä sitten laitoin tämän kuntoon. Voimme näyttää tästä Joo. konehuonetta.
Tämä on niinku tämmönen, niinku nykyisin autot tehdään. Tässä on Continentalin moottori, Münchin vaihelaatikko, Salisburyn tekemät akselit. Tämä Reo on tehnyt tämän koria. Sitten tuolla on Fisherin tekemä tämä korihomma. Aivan. Joo. Loistava yksilö. Joo, tässä on ollut näpertämistä, mutta tämä on sinänsä harvinainen auto. Niinpä. Joo. Lykkyä tyköt tälle päivälle. Kiitoksia. Ja kiitos. Tähän tarvitaan tässä. No, saa nähdä. Kiitos. Under rallyt anordnades också en klädestävling där deltagarnas tidsenliga klädsel bedömdes tillsammans med bilen. Det fick också gärna finnas en bra historia bakom helheten. Ajon aikana järjestettiin myös ajo-asukilpailu, jossa tuomaristo arvioi osallistujien ajanmukaiset vaatteet yhdessä auton kanssa. Tärkeää oli myös, että kokonaisuuden takana oli hyvä tarina. Och här har vi ett ekipage. Varifrån kommer ni då? Munsala. Och vad har ni för? Ni har nog fina grejer med er här. En röd 50-talare. Ja, från 1955, en Ford Thunderbird. En klassiker med andra ord. En klassiker. Hur länge har ni haft det här? Jag har köpt den av min far. Som köpte den för 12 år sedan, så köpte han direkt från Kalifornien. Oj. Hur känns det att köra med det här på landsvägen en dag som idag? Lite kallt kanske. Vad roligt att ni är här. Och lycka till med körorna idag. Ja, Tack. No niin, tässä nyt on yksi seurue. Partio, mistä päin? Kälävieltä ollaan. Kälävieltä asti. Kälävieltä asti tultiin. Hieno homma. Mikä kerropa autosta vähän? Tämä on tämmöinen 75-vuoden Volkswagen Gleinbus. Se on vanha koulutaksi ollut ja se on ihan museorekisteröity 9 hengen. Ussiksi. Mutta se on entisöity jo niin kuin näkyy. Joo, sisältö se on alkuperäiskunnossa, että ulkoa maalattu sisusta on ihan alkuperäiskuntoinen. No miten te tämmöisen olette päätynyt? Se on tämmöinen, eikä tuo paras mahdollinen valinta tämmöinen bussi lähteä retkuen kanssa reissaamaan. Niin. No kyllähän se niin on, ei sitten pääse mihinkään. Miten te ajatte rundia tänään ja nautitte päivästä? Nautitaan päivästä ja toivotaan aurinkoista keliä ja katsotaan mihin meidän mahkut riittää. Että. Kyllä se aika pitkälle riittää, mä luulen. Tämä on hieno yksilö. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja lykkyä tykö. Grattis. Tack. Välkommen till Jakobstad. No tack. Det här har vi ju filmat förr kanske, har inte vi? Det var ju på besök till Kolby. Jo, men du har inte suttit med pipa i munnen, tror inte? Nej, jag började röka på senare idag. Ja. Inte kommer så mycket rökdjur. Säg en gång till, vad är det här för någonting? En Austen A40 Sports 52.
En vanlig Austin som Jensen-bröder skulle bygga det här sportbil åt Austin. Ja, just det. Så är Jensen som har lagat en aluminiumkaross på en Austin Hundareid. Aha. Så hela 52 hästar. Det är lite rockare grejerna. Och jag ser ni har radio med er och allting. Så Japp. Om jag vartina. Om jag städar så får vi spela. Bra, lycka till idag. Tackar. Jag fräser nog. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan. Och så var det dags för deltagarna att söka sig till startlinjen. Ja sitten oli osallistujan aika siirtyä lähtöviivalle. Täällä ensimmäinen auto numero 1, Tommi Englund Pietasaaresta. Tämä on Ford Model A ja B vuodesta 1931. Ole hyvä. Den första kontrollen fanns några kilometer utanför Jakobstad. Här skulle man känna igen olika länders nationalbeteckningar på motorfordon. Ensimmäinen rasti oli muutama kilometri Pietarsaaren ulkopuolella. Tässä piti tunnistaa eri maiden moottoriajoneuvojen maatunnukset.
meillä sitten vähän kysymyksiä sitten presidentin tietoa ja minuutin aikaa vastaa. Vid den andra kontrollen gällde det att placera alla Finlands 13 presidenter i rätt ordningsföljd. Toisessa rastissa tehtävänä oli järjestää kaikki Suomen 13 presidenttiä oikeaan järjestykseen. 11 poäng. Okej. Huipputulokset. Hyvää matkaa. Vid kontroll 3 skulle man känna igen olika bilmärken på deras baklampor. Kolmannella rastilla oli tehtävänä tunnistaa, mihin automerkkiin takavalot kuuluivat. Efter den tredje kontrollen och en kort körsträcka anlände man till Uffes bar i Purmo, där det serverades lunch. Samtidigt hade man möjlighet att beundra den vackra naturen och forsen vid Stinasholmen. Kolmannen rastin ja pienen ajomatkan jälkeen osallistujat saapuivat Purmoon Uffen baariin, jossa tarjoltiin lounas. Samalla oli mahdollisuus ihailla Stinasholmia ja kaunista luontoa ja koskea.
No niin, teillä on retki mennyt ihan mukavasti. On mennyt mukavasti, joo. Mistä asti olette tullut niin kuin aluperin? Raumalta. Raumalta asti? Joo. Ajamalla? Joo. Te lähdette aamusta tuimaan? Ei lähdettiin eilen varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi, joo. Ja, mutta se matka meni mukavasti. Ja ihan mukavasti, joo. 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 Oletteko useasti käynyt näissä ralleissa? Tämä on varmaan 5. kerta. Joo. Kerropa autosta vähän. No, tämä on semmoinen Amerikan tuonti. 10 vuotta ollut nyt minun. Ostin ne sieltä vähän niin kuin valokuvien perusteella. Joo, kyllä. Se on ihan hyvin pelannut. Ja harvinaisempi versio, kun sillä on tärättikatto. No joo, ei näitä oikein kovin monta ole Suomessa. Niin. Joo, olisi vaan kesä, että voisi ottaa kato auki. No kohta. Kiitoksia oikein paljon ja lykkyä tykö. Kiitos. Hei. No ja, ni har kommit lyckligt och säkert fram. Riktigt bra har gått. Ja, jättefint. Vad har du för bil? Då är jag en Fiat Zastava 600. Just det. 1962. Med kapardörrar. Ja, det kallar det. Ja. Och tycker ni har gått hittills med körorna? Körorna går bra. Frågorna är värme. Ja, men hej ju. Men i slutet får vi på Reidarättas svar så ja, ska vi vara då. Bra. Ja. Lycka till. Tack så du ha. Tack. Japp. Just vähän myöhästyi, kun olisi ollut toimintakuva. Mutta saa nyt vähän vielä. Hyvä, kiitos. Okej, nu har ni sluppit hit allt. Hur har resan gått? Nu har den gått riktigt bra nog. Ja. Och det här vädret som bäst. Ja, det är ovanligt att det efter en sån här bedrövlig sommarstart. Så. Jo. Du kör med souffletten öppen. Ja, men nu ska jag ta bort den efter lunchen här för att okay, vad bra. Nu hoppas vi att det inte ska komma vatten. Ja, vad kul. Varifrån är ni? Född i Jakobstad men arbetar hela största delen av mitt liv i Helsingfors och så har vi bilen i Vasa. Just det. Kul. Lycka till. Tack. Efter lunchen så fortsätter resan vidare mot Jakobstad via Forsby och Kattenö. Men först skulle man svara på när bilbälten och dimljus blev obligatoriska på bilar i Finland. Lounaan jälkeen matka jatkuu eteenpäin Pietasaareen, Forsbyn ja Kattenön kautta, mutta ennen sitä piti vastata milloin turvavyöt ja takasumuvalot tulivat pakolliseksi Suomessa. Den femte kontrollen var vid Veteranbilsällskapets klubbhus
Vagnslidret, och här gällde det att med handen känna igen föremål i hemliga lådan. Viides rasti oli veteraaniautoseuran Vangslidretin kerhotalolla, ja tässä tehtävässä piti kädellä tunnistaa esineitä salaisessa laatikossa. Lukkopesä. 10 sekuntia on siellä jäljellä. On tämä yksikkö tahtolaan. Ja siinä se meni se minuutti. No niin, eli 3 pistettä. Ei huono. Joo. No niin, hyvä matkaa. Turvallista matkaa. Stora städer har ofta smeknamn, och här gällde det att ange vilka storstäder som hörde ihop med smeknamnen i frågan. Suurilla kaupungeilla on usein lempinimejä, ja tässä kysymyksessä piti kertoa suurkaupunkien nimet lempinimien perusteella.
Här gällde det att ange vilken sport som idrottaren representerade. 1 eller 2 går kanske bra, men 10. Tässä kysymyksessä piti kertoa, mitä urheilulajia urheilija edusti. 1 tai 2 onnistuu ehkä hyvin, mutta 10. Fotboll, kula, cykling, brottning, orientering. Jaha, tack. Det var rappa tag. Det var nytt rekord här. Vad är det? Ja, under en halv minut. Ja, vad bra. Fick vi nog rätt då? Om jag får lappen. Ja. Tack. Här skulle man känna igen 10 logon. Detta var den sista frågan i rallit. Tässä rastissa piti tunnistaa 10 logoa kuvan perusteella. Tämä oli ajojen viimeinen rasti. Och när deltagarna kom i mål efter att man kört rutten genom den vackra staden och landskapen i grannkommunerna fick deltagarna ännu svara på en bonusfråga där man skulle gissa hur många bultar som fanns i glasburken. Kun osallistujat saapuivat maaliin ajetun reitin jälkeen kauniin kaupungin ja naapurikuntien maisemien läpi, he saivat vielä vastata bonuskysymykseen, jossa piti arvata kuinka monta pulttia oli lasipurkissa. 500, okei, kiitos. Ja pysäköidä ja sitten kahvia tuolla. Du får läsa först, du har gärna någon sitt på någon roll. Hejsan, päivägoda! Hejsan. Hur går det? Hyvin menee. Oikein hienoa. Ja. Mistä päin olette tullut? Kotkasta. Kotkasta asti Kyllä. ajamalla tänne? Ruotsin kautta. Kotkasta ensin Ruotsiin ja sitten tänne 1400 kilometriä. Tämmöisellä kelpaa ajaa? Kyllä. Mitenkä matka ja kilpailu sujuu? Kaikki on sujunut oikein hyvin. Säät on ollut hyvät ja kilpailut hyvä ja auto toiminut hienosti. Hienoa. Kyllä. Kiitoksia, että tulitte. Hyvä, kiitos. Lykkää tykö. Kiitos. Hejsan! Hur är Guy? Ganska bra ska vi säga. Ja. Att vi brukar lägga oss ungefär i mitten och gissar VCD på kring mitten ungefär. Bra. Så att vi har riktigt bra arrangemang över oss. Snabbt gav vi kontrollen i den långa kön. Fina saker. Tack ska ni ha. Så vi är jättenöjda. Lycka till. Ja. Tack. Saako haastatella? Miten se nyt ottaa?
ottaa. Niin. Miltä tuntuu nyt, kun on maali päässyt? Sen kummemmalta tuntuu. No melkein aina on päästy maaliin. Näin mä arvelinkin. Joo, ei tässä mitään. Hieno kivat reissu. reitit oli ja sää suosi ja kaikki. Tehtävät oli hankalia. Mistä päin olette tullut? Vesivehmaalta, Asikkalasta. Kato. Siis Päijät-Hämeestä. Sä oot aamusta lähtenyt. Eikö mä läksin eilen aamusta? Justi. Joo, ei se onnistu muuta. Kiitos, että tulit. Ja joo, kivahan oli tulla. Kyllä tää on hyviä ajoja. Näkee uusia paikkoja. Näin, niinpä. Joo. All right. Pysyy pyörät pyöreänä. Kyllä. Noniin, heippa. Moi. Får du räcka skruvan till det igen och du har en minut på det. Det är över 50. Här Bra. En. Bra, det är 225. 225. Jo, vad hon är nu tror vi. Jag räknar ännu bättre. Men Reisu har gått bra. Ja, det går riktigt bra. Jag är på radio eller nå? Nej, du kommer säkert på YouTube då. Ja, det är ett djurprogram kanske. En djurprogram, vi bandar lite djurprogram här med samman. Nej, det går bra riktigt. Det var jättetrevliga råttor faktiskt. Vad fint. Riktigt roligt. Fina saker. Ja. Tack ska ni ha. Kommer flyga. Bra. Ja. Tack. No, nu har vi kommit i mål här vid årets Botnia-kör och vädret har varit fint, rutterna har varit fina, maten har varit god och alla bilar har kommit i mål. Elikkä tässä tämä, elikkä Botnia-rundan tältä vuodelta rupeaa olemaan pulkassa. Vielä palkintojen jaot illalla, mutta näin pitkästi niin matkat on sujunut hyvin ja autot on pysynyt kasassa. Me kiitämme kaikkia osallistujia. Vi tackar alla som har deltagit och önskar en trevlig sommar. Hyvää kesää!